Jovanovići, Tripkovići, Stanojčići, Stefanovići i Pavlovići iz naselja Vrela u mesnoj zajednici Krčagovo na asfaltiran put čekaju decenijama, pa danas nisu krili zadovoljstvo što im je želja konačno ispunjena. Mi smo imali ovaj krak 970 metara. S ovim današnjim radom negde uradili smo 570 metara. Znači, još nam je ostalo za Tripkoviće, Stanojčiće i Stefanoviće 400 metara. Evo danas imam priliku da se zahvalim opštini do sadašnjoj pomoći i apelovao bi na grad Ušće da nam ovo 400 metara i kako budemo mogli da realizujemo za godinu ili 2 dana. Završetkom ova 2 putna pravca biće završeni radovi koji su u Vrelima planirani u ovoj godini, a biće asfaltirane i deonice koje su prekopane zbog priključka na gasovodnu mrežu. Završen je putni pravac Ostojić-Raonići u dužini od 200 metara i danas radi putni pravac ulica Vrela od Groblja ka Kimpinima. Ukupna dužina je 280 metara. Ove godine, inače za mesnu zajednicu, znači pošto su ostala 2 putna pravca iz 2017. i ugovor iz ove godine, ukupna vrednost radova i izvođenje je oko 4 miliona dinara. Radilo se danas i na glavnoj ulici Dimitrija Tucovića na popravci kolovoza koji je oštećen tokom izvođenja radova na rekonstrukciji trotoara. Radovi se nastavljaju i u ostalim ulicama. Priprema Žičke ulice, priprema 1300 kaplara, to je Kneza Lazara. Imamo u mesnoj zajednici Krčagovo, nalazimo se trenutno na jednom od krakova koji su po ugovoru sa udruženim sredstvima građana. Također izvodimo radove pripremne u mesnoj zajednici Volujac, jedan putni pravac i nastavit ćemo u tom obimu i dalje. Vreme, nadam se da neće nas toliko ometati, bar je tako najavljena prognoza. Vremenske prilike išle su na ruku i radnicima Bioktoša koji su po nalogu gradske uprave iz centra grada uklanjali žardinjere koje, kako nam je rečeno, više neće biti na trotoarima, a sve u skladu sa planovima vezanim za novi izgled užeg gradskog jezgra.